ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمد بحثا شفا ليلة القدر كان هنديك الشفا ليلة القدر دم إنسان رابط في شفا دا عبادتي بكت بلا بزانت قنهت ويجبرهن يحميد جيچن. هرواسا إنسان في شفا دا عبادتي بكت اف عبادت هنه بوی بخیرترش عبادت 1000 هیوا کدبتا 83 سال و تشتک. شفا ليلة القدر او شفايا او خود تعالى القرآن تيدا نازل كري بجا قلي برا انسان في شفا هنش دست خونه كد چنكي اف شفا هنه هكرش دست مروفي چو چید بد ايديم نگه هنه اف شفا هنه قلي برا انسان رابط عبادتی تدا بکد ذکری تدا بکد خیرا بکد بلا بزانت اف خیر و عبادت هنی بوی خیرترش عبادت 83 ساله. خود تعالى بيجد إنا أنزلناه في ليلة القدر بيجد ما قرآن يفري كري اتشفى قدر دا ديف داد بيجد وما أدراك ما ليلة القدر تتشزاني كو ليلة القدر تشتشتا. خود تعالى بيجت ليلة القدر خير من 1000 شهر بيجت هنديك ليلة القدر خير ترى عبادته وش 1000 هيفا وهال فيري بسجنة خير من 1000 شهر خير ترى 1000 هيفا 1000 هيفا حسابك ادبت نيزيكي عبادته 83 صالة يعني دوي شفيدا هكر تو خيرك بكي بزان اف خيرا هنه خيروي بترش عبادت 83 ساله. دمي تو ذكري بكي هرواسا، دمي تو نواجه بكي هرواسا، دمي تو تراويح بكي هرواسا، دمي تو دعاي بكي هرواسا. هر تشتكي هبت تو بكي خير وعبادت بت بزانه خير ترش عبادت 83 ساله. اجبر هندي پیغمبر عليه الصلاة والسلام گلک الدهك الدماهي كدا شيوا رمضان خود تعبان هرواسا يقوتي مهين بخولي بقرن ليلة القدر جدهك جدماهيك شيوا رمضانه هرواسا هش نيزيك ترجي كي كري ادبيجت كتاتا بخولي بقرن آنكو 21 23 هرواسا 25 27 و 29 5 روجن قلي برا انسان رابط ادوان شوادا عبادتي بكت بلا بزانت هر دي جهتا شفا ليلة القدر بله اجري جلك مازنه الدف خود تعالى. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوان شفا خو برهفت كر خود شدان هر وصا عبادت تداد كر هر وصا شفا نت نفست اتما هشيار اتحوان دبكرنا عبادتي و هر وصا مالا خو جرات كر بو كرنا عبادتي بله جلي برا چنکی پیغمبری علیه الصلاة والسلام اجری وی روژه زانی کا چنده بله پا ازو تو افرو که ام چبکن ام بسرمان چبکن والله ام گنهکارن ادوی شوی دا بلا ام ننون الله ام بزانن که خود تعالی رحم ما بری ام دست خو بلنک بال خود تعالی و چنکی دعات لیلة القدر قبیلا یا کسی تهیوی هی تدعا هی تدوید گنه تجیب چن خود تعالی بزفرد في شفيدا دستت خو بلن بك اجدلك صافي بك اخلاص بك بزانا خود تعالى دعات دي قبيل كد هرواسا بيجا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اف دعا هنه دعا ليلة القدرية بيجا توفي شفا هنه بحوين بخاندنا قرآن و بكرنا ذكري و كرنا عبادتي و قوي خانه دوان كسا دم خلق المزقفتا كومت كن با او كيش صحابي بي فلان روجي فلان شول كري او كيش مرو بي اول كاس الهسبي سيار بي يعني شفا ليلة القدر كنا مسابقة و بسيار و جواب كنا شفا خارنه و خارنه قوي خانه دوانا
گوی خواب ده پیغمبری علیه الصلاة والسلام دمید بیجت من قام لیل ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بیجت هر کسی که رابط عبادت لیلت القدر بکد بو خود تعالی باوری پیه بد هر وصا بخوا حساب کد خیر بیجت گنهت ویش بری هنگ حمیده جه چند خوم جیل نکه شوا لیلت القدر دا خوم جیل نکه بسیار آفه بآخفتنه و بخارنه و نخیر ببورین بعبادتی و ببورین اف شواهنه چید بد اب دستتا نکهود تو شی الشب لیلت القدر دا کد ماهی کا رمضانت کتا دا تو شی هر شب خیره که بکی اف خیره هنه چید بد تو بیخی تیوا لیلت القدر دا بزان اف خیره هنه پترش عبادت 83 ساله هر وصا ادوان شبد لیلت القدر دا کو دهکت رمضاننا ایک شب تنه هر پنجا بحوینه هر دها بحوینه بلکو تبگهی لیلت القدر هگر ترابی هر دها یان هر پنجت کت بزانه لیلت القدر اشتنا بورد لیلت القدر اشتنا بورد و جدوان شوادا هر چنه بد قرآن بخوینه تراویحا بکه چنکی هندی که تراویح هم پیغمبرت بیجد علیه الصلاة والسلام من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل بیجد هر کسی که تراویح خواند بیجد گل امامی بکد بیجد توی شب حمیه دبوتا حساب کننه کرنا عبادتی بیجد ابد نهل تراویح تا اشتابت چند گل کسی تین دم تراویحات کن دیگه هنه ویتره ناکن دیش جامع در کردن نخیر ویتره جیل گل امامی بکه بو چی دابوتا شب حمی بیتا حساب کرنه بکرنا عبادتی بیجد گلی برا اما آگه دارت کن و شب رابن بخوا عبادتی بکن خیرا بکن قرآن بخوینن دستش خرابی ها بردن اوه بو ما چیتر بو آخرت بو دنیا و آخرت که راضی بینا خود تعالی دست مبه